Deco Božja, i večeras, danas, opet kažemo i pozdravljamo se, Hristos posredi nas. Želim da me, evo vidite, uživo, pa kada me ovako gledate, onda bar procenite jesam li jedan od onih koji ujedaju, koji napadaju, koji vređaju, ili samo želim da moj narod, stradalni narod, pokuša da spozna istinu i pravdu, da se ne odričemo istine i pravde, jer ako izbegavamo da pravdu govorimo, i mi ćemo u nepravdi biti. Neka ovo veče bude sa jednom lepom temom, a ta tema neka se nazove Ne prihvatajte svet bez Boga. Najbolje bi bilo da čovjek nikada nije postavio pitanje ima li Boga. Bez toga pitanja mogao je da sačuva svoj prirodni položaj u odnosu prema svetu i Bogu. Ovako, kada ga je već postavio i upustio se u mučno traganje za nekakvom istinom koju bi hteo da poseduje, isto onako kao što poseduje svoj stan, svoj vrt, svoj automobil i tako dalje. Kako to nikad nije bilo moguće, niti će biti, čovjek je sve šire i šire otvarao vrata sumnji u sve ono što lično nije mogao da stavi pod opit. Tako je došlo do pomučenih predstava o Bogu, svetu, svesti, moralu i tako dalje. Što je izazvalo kolebiju stav prema svemu što pretpostavlja duhovnost i moralnu opredeljenost. Time je uobražen čovjek zamislio gorde utak Bogom. Pošto je već zamislio svet bez Boga, odmah je pokušao da postavi sebe na njegovo mesto. Što je Dostojevski izrazio poznatom izrekom: ako Boga nema, onda sam ja Bog. Iz takve tvrdnje je sledovalo ubeđenje da je čovjek slobodan u svemu što radi, jer je sebe oslobodio apsolutnog sudije. Dobili smo suviše veliku slobodu. No i to je jedna od brojnih čovekovih samoobmana, jer je nemoguće zamisliti neograničenost slobode po ljudskoj meri i prirodi. Jedna neograničena sloboda bi atakovala na drugu neograničenu slobodu
pa bi došlo do neviđenog obračuna i samouništenja. Neograničenu slobodu je moguće razvijati samo u apsolutnom dobru. U interesu našeg prirodnog položaja u svetu i duševne ravnoteže korisnije nam je i potrebnije da sebi i ne postavljamo pitanje o postojanju Boga, nego da to prihvatimo verom kao najneophodniju stvarnost i najdraži dar. Na takvu pomisao nas navodi sve ono što vidimo i sve što osjećamo. Samo naše postojanje, zar nije čudo nad čudima? Postojanje svega u svim svojim veličanstvenim vidovima, zar nije čudo Božje? Bezbroj vidljivih i nevidljivih svetova, čije se sile i prostranstva jedva mogu zamisliti, zar nije čudo Božje? Postavljamo li mi sebi ovakva pitanja? Može li se pretpostaviti da nad svim planetama i suncima, nad svim životima i lepotama, nad svim dobrotama, žrtvama i ljubavima caruje neko slučajno buncanje prirode? Ne, nikako. Logičnije je ipak verovati da nad svim veličanstvenim pojavama stoji svemogući Bog, tvorac sveta vidljivog i nevidljivoga, tvorac neba i zemlje i svega što je na nebu i na zemlji, Otac naš nebeski, koga se neverovanjem svojim mnogo puta odričemo. Zato i stradamo. Kao kad ništa drugo ne bi navodilo čoveka na pomisao o Bogu, bilo bi mu dovoljno postojanje svesti i misli. Kako je samo veličanstvena svest u ovoj besvesnoj materiji. Sama po sebi ona svedoči o savršeno svesnom biću, Bogu. Svojom mišlju čovjek putuje beskonačnim prostranstvima svemira i to neuporedivo brže od bilo koje prirodne pojave. Misao prevali bezbroj svetlosnih godina u jednom trenu. Ona putuje jednako lako u budućnost kao i u prošlost. Pred njom su granice prostora i vremena, kule od karata. Misao je otisak Božje bezgraničnosti i večnosti u nama. Njome saznajemo sebe, prepoznajemo Boga u sebi i saznajemo tajne Božjega sveta. Misao je, deco Božja, govor duše o Bogu. Sve pojave u svetu koje čovjek misaona obrađuje svedoče o postojanju jednog savršeno misaonog bića koje uređuje svet o Bogu. Celokupno duhovno stvaralaštvo prati misao o Bogu kao o večno prisutnom biću u svemu što je
misaono. Sva dela koja čovjek vrednuje kao dobra ili rđava, praćena su mišlju o prisustvu Božjem kao apsolutnog sudije. U svemu što čovjek radi, misli i osjeća, kroz celu istoriju, prisutna je misao o Bogu kao što je sunce prisutno u razvoju nežne biljke. Nije nikakva slepa sila na početku svega stvorenoga, nego svemogući Bog, kao što Biblija svojim prvim stihom kaže: u početku stvori Bog nebo i zemlju. To je knjiga Postanja, 1. glava, 1. stih. Ne znamo zaista zašto i kako uopšte neki mogu da prihvate svet bez Boga, kao prirodnu smrt za nas hrišćane, svedočanstva o Bogu koja su nam data u Bibliji, neprikosnovena su nam i ničim se ne mogu zameniti. U Bibliji je sve rečeno. Da je Bog tvorac, da je dobar, da je sveti, da je pravedan, da voli svet i da ga je iz ljubavi stvorio. S takvom predstavom o Bogu mi prihvatamo svoju ulogu u svetu i trudimo se da živimo po volji Božjoj, u punoj dobroti, ljubavi i radosti. Trudimo se da živimo u osjećanju bliskosti sa Bogom, kome se u molitvi obraćamo: Oče naš, koja nam je sloboda data. Nama je jasno zašto nam je smrt neprirodna. Zato što mi ličimo na besmrtnog Boga našeg Tvorca. Kad osjetimo tu prisnost odnosa između sebe i Boga, naučit ćemo da živimo pravi život pod blagoslovom Božjim. Onda nam neće biti potrebni nikakvi spoljni dokazi o postojanju Božje. Tada će Bog u nama svedočiti u sebi, kao pravom molitveniku koji se predao i odao potpuno molitvi i sjedinio sa Bogom. Njega niko ne može da odvoji od Boga i on uvijek Boga osjeća i Bog je u njemu i on u Bogu. Neverni apostol Toma dodirnuo je telo vaskrsloga Hrista i sada više nema izvinjenja sumnjalicama i malovernima. I šta da kažemo uopšte, deco Božja, o crkvi Božjoj? Kako da se vladamo? Crkva je Bogom ustanovljena zajednica ljudi ujedinjenih verom u jednoga Boga, svetim tajnama, zakonom Božjim i crkvenom upravom. U crkvi sav rod ljudski od početka do kraja vremena postaje sveto jedinstvo u kome se ne gubi čovek kao ličnost. U crkvi je čovekova ličnost najveća svetinja. Zato je crkva zajednica
a ne društvo kome se čovjek kao pojedinac u kome se gubi. Osnivač crkve je sam Bogočovjek Isus Hristos. On je glava crkve. O tome svedoče njegove reči. Sazidaću crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Time joj je Gospod crkvi dao večnu namenu. Zato je crkva bogočovečanski organizam, odnosno sam bogočovek Hristos produžen kroz svu večnost. Rođendan crkve je bio, deco Božja, na duhove, kada je Duh Sveti u vidu ognjenih jezika, buktinja, sišao na apostole. Duh Sveti, treće lice Svete Trojice, obećani utešitelj, sišao je tada u svet i otpočeo da u njemu obitava. Duh Sveti je sila koja ljude u crkvi ujedinjuje i čini da je crkva telo Hristovo. Kroz svete tajne Duh Sveti, deco Božja, osvećuje sve članove crkve i održava ih u blagodatnom jedinstvu sa Bogom i u međusobnom jedinstvu. Jedinstvo crkve proishodi iz jedinstva ličnosti njenog osnivača, Gospoda Hrista, kao telo njegovo. Ona je nedeljiva. Podela u crkvi je nemoguća. Moguća su samo odvajanja od crkve. Tako su kroz istoriju od crkve otpadali razni jeretici i raskolnici, čime su sebe isključili iz crkvene zajednice. Najpre su od crkve otpali gnostici, pa arijevci, zatim duhoborci, monofiziti, ikonogonitelji, mesalinci i mnogi drugi. Najveće odvajanje u crkvi dogodilo se 1054. godine. Tada se rimski patrijarhat odvojio od jedne svete, saborne i apostolske crkve Hristove. Razlog za ovu podelu leži u novim pogrešnim učenjima na zapadu, kao što su papska nepogrešivost, filiokve, ukidanje epikleze, indulgencije, inkvizicija, čistilište, a kasnije uvođenje i novih dogmata o presvetoj Bogorodici, kao i slavljenje discipline posta. Kada je u Rimu priznat jedan čovjek kao nepogrešiv, onda se na zapadu javljaju nove pape i učitelji. Najpre se pojavio protestantizam Martina Lutera, a iza njega stotine novih mesija koji su osnivali svoje sekte. Tako na zapadu danas ima preko 250 raznih sekti. Mada se u posljednje vreme na zapadu, a pogotovo u Americi, pojavljuje toliko novih sekti da ih je prosto nemoguće sve registrovati
i saznati njihovo učenje, koje su se toliko udaljile od izvornog učenja crkve, da čak više nemaju ni hrišćanskog obeležja. Na pravoslavnom istoku sačuvano je jedinstvo crkve. Burna istorijska zbivanja nisu narušila sabornost crkve. Istina, na istoku postoje pomesne crkve, ali su one u potpunom duhovnom jedinstvu sa jednim učenjem i kanonskim poretkom. To su pomesne crkve koje su apostoli osnovali: Jerusalimska, Aleksandrijska i Antiohijska. Kada je car Konstantin na Bosforu sagradio novu prestonicu Romejsko-Vizantijskog carstva, Carigrad je postao prva katedra istočnog hrišćanstva. Slavna Carigradska patrijaršija duhovno je rodila i svetlošću i evanđelja prosvetila mnoge okolne narode, naročito slovenske, tako da su nastale nove pomesne crkve: ruska, srpska, rumunska, bugarska i druge. Eto tako, deco Božja, mi drugih crkava, to jest osim jedne pravoslavne crkve, nemamo. Pa bi dobro bilo da se kroz crkvu svi učimo, a velika je šteta i pad da mi crkvu Hristovu učimo. Oni koji žele da budu učitelji, onima koji su postavljeni za učitelje, oni samo mogu da se ponose svojom gordošću. A gordost je majka svakog zla i svakoga greha. Zli Satana je od Boga otpao baš zbog neposlušnošću i gordosti koju je imao. I dan danas je gord i tu njegovu gordost nudi i ubeđuje u nju mnoge, a oni sa malo molitava, sa nikakvim, tako reći, znanjem svoje vere, prihvataju i počinju da uče sve oko sebe, a sami naučeni nisu. Čuvajmo se toga zla. Mi vidimo kako je danas u školama, naročito u školi u našoj zemlji, kada su učenici se toliko osmelili i počeli sebe da smatraju pametnijima, dozvolom roditelja normalno, od svojih učitelja, onda su počeli i oni učitelje da ne slušaju, da ih omalovažavaju, pa ne samo to, nego i fizički da ih maltretiraju i napadaju. Tako je nešto slično i u današnje vreme sa našom crkvom, jer deca crkve koja trebaju da slušaju svoju crkvu, slušaju učenja svetih otaca, ima koji može to ponuditi i u tome pomoći, počinju da uče od patrijarha, vladika, sveštenika, monaha, sve redom i sve znaju,
a za svoje grehe se ne kaju. Ako bi se pokajali zbog svojih grehova svi i lepo ispovedili, postove uzeli, u crkvu redovno išli, redovno se pričešćivali, tog zla bi mnogo manje bilo. A mi nemajući ništa, tako reći, od toga, mi smo se postavili nad učenjem crkve, pa ćemo mi dokazivati svima i sveštenicima šta je pravo, a šta nije. A u stvari radimo tako baš kako ne valja, sa onim što je rekla moja baba, to je radio moj deda, moj tata je slavio ovako slavu, a ni tata sam naučen bio nije. I nećemo mi da menjamo, nego ćemo mi, deco Božija, da probamo crkvu da promenimo, pa da ona promeni njena pravilna pravila. Jer ta pravila niko nije izmislio. Ono što mi radimo kroz crkvu i što nam crkva nudi, to nam je sve dano, kao što ste i čuli, Duhom Svetim, a glava crkve je sam Gospod naš Isus Hristos. Bog vas poživeo, zdravlja, sreće, radosti i blagoslova domovima vašim dao, a vi, deco Božja, potrudite se da slavite Boga polako, ali čvrstim korakom, idite Hristovim putem i što vam nije jasno, imate, kao što mnogo puta rekoh, koga da pitate i od koga da se naučite. Bog vas blagoslovio i svima vama hvala koji, eto, pratite me sa ovim videom uživo i blagodarim i onima koji mi upućuju kritike, koji pokušavaju da me nauče sve ono što sam ja zaboravio, a oni mnogo toga zapamtiše i oni meni dobro čine zato što me u Hristu na taj način smiruju, a ja opet ću ovako da vam kažem, trudit ću se koliko je do mene, istinu da kažem, pravdu da kažem, bez obzira ko šta i kako misli. Trudim se da živim u Bogu i da Gospod bude pomoćnik moj i pomoćnik i zaštitnik naroda moga. Amin.